ngizela ukuthi ungomgeji kube uye ngqo engikhuluma. Ngimbonile na usepost ukuthi ukhe upasile futhi. And uyasho ukuthi uyinikwa wena le post. Lutho. Manake befuna sithi ufail ukhe bese kuthiwa awumele ibe lokudla. Man, ubhekana kanjani ukhe no matriculate? Nakho ezaphasa ngena kanjani? Abantu bayabonga ngapha banconcoza bathi cha besingazi umthetho ukuthi wenza master class cha siyambongela umthetho. Cha phela noma uMadipana uyafuneka ukuthi usala 10 ngoba uzophambanisa ukubala inkomo zabantu la. Hayi uyayilungela iphephethe kulungile kodwa isigungu sisazohlala sodwa isigungu. Cha kodwa ngeke ungangibizela isigungu sabathethwa ngoba koqhamuka ikhehle lodwa lethi singabathethwa asifuni lento bese limema ngenkulumo alazo ukuthi kukhulunywa ngaliye asifuni yonke lento kuleli izwe lika baba ngeke yenzeke bese lisukuma likhalise elinye lithi uhlalaphi ngifuna ukuyifikela mina alazo ukuthi ufikwa nje azayifikele bekade kwenze njani hey ngoba bohlala beyifikela esifela mala bakithi kodwa mchunu ngomhla ka29 futhi kufanele ufike udothe inqola engazi ukuthi awu nizongiqoshisa nizonginyathelisa abathethwa awu ngizokwenza njalo udothe inqola mchunu yeah engazi ukuthi yobe inani phakathi kodwa nje kodwa uzela upoison engikwazi kahle poison uzela hawu bafowethu mana senithatha khona lapho hayi afeki bafowethu hayi afeki kanzawethu nami ngiyayizamela bafowethu uNkulunkulu wami ishaya okay bafowethu thinteke mawala kanza kwethu ngiyaxolisa kanza kwethu ngenze njani bafowethu ngenze njani ngikhale yini Macingwana awungakakhali kodwa umbuzo ngicela ukubuza la yeah wake wasimema mana kodwa manaka kodwa mnyamboze usawubuza lo mbuzo indlela umvise ngayo ubaba umhlonishwa lapha nomkhaba wakhe wathi bhadla manje le nto le ngiyibona ukuthi mina ingxenye yenhlonipho emndenini yabona okay ndabezitha ke sanitizer inkomo le phambi kwakhe yabona manje okay angibambe kanjena ke nanga umfowabo mbona umfowabo kakhe nanga imbashasha le Kufanele ukujayisa ngemvunulo ke leya. Macingwana. Yebo. Labezitha uyakhumbula wenze isihlangu sika baba ekhaya kwamchunu le enkandla usimemile. Yeah. Uyakhumbula ukuthi safika lapho. Yeah. Sathi masijika ngazi into wamgwaqo kodwa konke yangidida lapha ngaze ngibuze bengisathi ngiyicabanga lento kodwa sengibona ukuthi angibuze namhlanje. Yeah. Sathi masijika nje sithi indaba ezitha sesizothatha umgwaqo awukhandwa futhi umgwaqo ngikhumbula kahle ngazi umso waphela hey. Kodwa ukhandwa khona mawuya kwamchunu. Ngabona ibhodi lapha ya. Elibhala ukuthi ngizwe road. Ikhona into enjalo noma wazi ikhona ngizwe avenue hillside isangize ngangeza ngathi ngizwe road avenue hillside shembe yabo selelikhulu lelo bhodi mana kanti usenzela wena ufaka isayini hayi ngahlonishwa uhulumeni ngesikhathi sikandebele esaphethe olukunjana useyibhuqo lomgwaqo manje uhlotshiswa manje ke bayobuyisa ke noma beke bathi ku debate khona nenyinja eyawuka legend 50 lama bhodi ithi ngeke sidlalisha yabona uhulumeni wayesewabuyisela ke phela wathi cha siyamhlonipha ephila uye nomntwana kwaphinde angene noMandela kuphela ababizwa ngomgwaqo bephila mana avenue mawumeka nje nokuthi mina ohulumeni lapha esibayeni oMadipana la esibayeni samabhinqa nganza kwethu ngiphethe ngumsizwa lenganza kwethu uphethe ngoba nani nginiphethe deep down usho usuwedwa
yazi kwasho umunye umuntu othi akekho umuntu ongumZulu nje no la eSouth Africa owaNzulu ongenayo ivideo kwangizwe efonini yakhe lento ikhompyutha nginiphethe amadata eni amoshwa yimi buka nje ngimoshela amadata uJanuary ingane eziye ezikoleni mina ngendlela ukusinda ngayo makuJanuary sengithatha isinqumo ukuthi ingane ayishintshana ezinye half ayifunda omunye unyaka ezinye unyaka bese ifunde ezinye ayikho la dayisa imoto lo ithenga cash faka ingane esikoleni cha ngeke ngithe ayishintshana ngeke kulunga ayikho leyo nto ayakwazi ayikho ngeke ziningi kakhulu izingane kathi zingaki wathi ugogo abantu ababalwa ubona ngoba kusala ama-plate ukuthi bebe bangaki mawuphaka phela khona uphakela abantu wazi ukuthi bangaki cha uyaphaka nje ophindile nje umbona ngoba esele sedla yedwa ube sengathi uyisinoke kanti uyaphinda bese kuthiwa ke wakwamthetho wake awu wavula uketha umthetho kanti umthetho wenzeni hayi bafowethu hayi amangikazi kanti uthi senzeni kuye ngenze njani K umnandi nje unyaka omusha umnandi ukuthi wena ngikuphasa matric wayisalad eliseduze nami ngisineke ngawe ngenze njani ungwabeni wesineka okay Omacingwane uyasineka usineka ngapha usho njani hawu edelinye icala phezukwelinye hayi bafethu mina ngavele ngihlawule makuthiwa kuzomithisa ingane yasekhaya masithiwa ngiyathula kuthiwa ngithule lapho ngoba ngiyamphikela lapho ngeke ngiyamphikela bafethu asingaqamba manga sesiwakholwe nathi qinisile khona uqinisile phakathi usuka madoda awu omacingwane ngithi mina hamba ungena ku WhatsApp sengikusendela isithombe sengane conversation kakhe efaka imali ngoba kade ingane isekliniki nje kade ngikusendela ingane ephansi emelimoto awula ngifuna ukuyikhokha amagama ngiyitheke manje ingane ngeke ngadayisa isibaso ngokho DNA ngeke bakudini mayizalo njengenaso isihluthu yebona ngephuthu uhenga hawu yabona phakathi ungakimi wena ungakimi ulungile amalaza ilidela ukuwa noma yilini umthathu wendaba uma sasiza kwiphathi kaSinqamsodidla ngiyofika nayo hawu iswani phela iswani phela 29 March isinqamso abantu bayalodibeka yazi ngeke ngabuzwa abantu mina bathi okay unzuzo ubani ngoba unzuzo ngithi nayo unzuzo ngiyamazi mina nesithombe sikhona isithombe sishuthelayo kodwa uma wazi uSinqamsodidla lo wasacazwa lapha egate unzuzo ke uyena kuphela uzuthe ukuthi ke ukululeka kancane uSinqamsodidla kodwa abantu ababodwa ngoba ngisho nevoice yayize kanzuzo ukuthi sithe uqina kaSinqamsodidla iyahoza ngoba uSinqamsodidla uyaphuza unzuza ngaphuza kodwa nje ivoice iyafana yonke into kuSinqamsodidla okay usho lapho uthi mina ngithi uthi ngiyangayishukuru cha uthi mina ngifana nalo muntu watshengwa ngaphandle waphoswa ngophoso kwesaka ngaphandle yabona uthi yabo uthi angadelela hayi ngeke abese nenqola mina Macingwane bobabili mina bengithi uthi usho inyanga unzuzo ngisho imzimba ne-height hawu uSinqamsodidla ukuthi uzizwe phela uthe kancane uyaqhubeka Nkosi yami yabona kade simukela imoto kalomfana lo umjolist uthi hey uzwa kuthiwa umasipala wale empolozo yakho umpleni uthi fanele ulethe njalo ngenyanga kufanele ulethe uJojo Tenkodwa ukuthi achathe lokho uchatha nje ngoJojo Tenkodwa Khetha suvale lo live ke. Awuhambisi kahle lo live yabona? Lo live lo. Angiyahleka mina ngavele ngazama abathethwa lo live kanti wabathethwa futhi Hayi lo live cha mina ngithi awuvali. Angiyahleka mina ngizwe ngavele ngamane ngazama ngazali nami ngamane ngavele ngazali
Hey, ngovala lo live kae? Yey. Yabona kodwa